ai hujik pung mari makhai dane hogotlaga ai se lairi ado tumba yadre tum yamna ba tumna ba yamna tumna ba di hona bane yamna tumge na ai se khalla leirambane yundagi phone ama lae akhoi cousin ne ko ma se cousin auntie hai tare ado ma sigi matang ne interest laiba wari ma su tambige hello hello namaste khoiramjari nungairibo nungairi nang di kamai tawri lairi video namambane aise mayamda wari tamamge na aigi keno tawbage matang da video number khotoi matang da ado mayam si aigi akhoi cousin auntie se mana phone tawra ise mana haidringai da mayam da brief da hoge mayam akhoi Manipur da kuthiyeng ba haidana leidana ko kuthi se akhoina che da iramaga akhoina ahansing akhoina poklak pada ngang ta gyan tar pada iram bado dugi wane duga akhoi che sigi cousin auntie se ma se ma da occult science tawre duga huje numero world haina subashri ka we ko khoi auntie sa ado ma se खुगी पोकपगी टाइमिंग अदगी मिंग नंबर मैम कैलकुलेशन तौरगा खुगी माना रीड तौदोने को अदो रीड तौबसे स्पेशली होय अखोइना कुथियेंग बदा नुपागी पैसागी अनाबगी खोटपगी दि मयम येंगने दुगा ख्वाइदगी इंपोर्टेंट ओइबा आइगे साइट तगी हाइवा हारगदे खुगी करियर काउंसलिंग हाइना अखोइना करी तमदोइनो कै तौदोइनो खंगदबा खोटबा लैबा हुजिकते एग्जाम सो लोइनरकपगी कै अंगांग अंगोंदा मेसेज याम थारेबा कै तौदोइनो खंगदे केबिन क्रू ओइनिंगे चिचे दुदा मयम हाइरेबा दो आइना ओइनिंगे हाइरगा जो मीगी पिथोकचबा डेस्टिनी हाइबा अमदि नatra ko ado sigi career counseling career gi matang da se che choba si moina kai kamaina che na ri tawgani duga kamaina we da moi se guide to ba yaga da ge ha do hai biro ne ado ai hangninga leirambane career ki se haidi moi da chana badu akoina kaino da gi khangani ba haidi moi gi birth khoi gi date of birth to adu da gi khoina calculate tawra kanda khoi gi number ani pirakani bu ko magi birth number haibamga destiny number haibanga aduduna magi destiny number ruda kuigi pirakpa profession khara leiramgani ba in case mana adu choose tawraga mana hojik tagi after 12 pu oiro na dragon graduation matung da bu oiro ko adugi same hairi ba adu da tamamba potu da mana opt tawraga adu choose tawraga mana adugi line da chakragadi ma adum lifetime adugi same line da successful oiraga phagani ba aduna tatati akogi life da transition period haina leibo ko chahi 35 ki matung da akogi ahanna ga haina bado nifu gi lang phokena adu matamda career chi change tawningakpagi adegi fluctuation adegi ma je suppose thaba amada fazana tawramaga su tokninga aga business taga mai on chaningakpa natragana business tawma mi sinaga ko naga chahi 35 matung daga thabak amuk chaningakpa aduna akoi gi samna hakana tawgi but field da adum chat kragadi hen growth success leidoini dana aduna sigi akoi gi numerologist na akoi da career advantage pi haiba kanda akoi da piramba akoi ruling planet ki matung ina career profession chanai haiba to choose tawraga adugi same way to madu ingragadi phagani ba aduna tatadi mi sum leibane haidi example da tamakpana stream amada tamakani thabak tawbana stream amada tawgani adumaina onna ba yam leiba aiga zu thengnarakpada aina zu aigi client plus aina thaina thabak tawrama mafamda organization da thengnarakpa mi da mana tamakpajina samna hakanda akoi gi lab technician ga tamakpa mi yaurai ko adumana adu line da changde bida atopa hospitality industry da changakpa atopa hotel ga airlines da chatpa adu tamu pa field da thabak to tawdragadi haidi paisa zu mangi matam su mangi to na mana chana ba magi same adu to gi line da tambane hena phagani ba haidi chatpa hen phani ba profession do acha okay adudi siji angang nong na 10 12 exam tharak pasing sigi damak ta di recommend tawe ko suggest tawe haitare moigi oinadi hujik yam phaba timing ne haidi hujik moina kaino tawra kanda haidi akoigi hujiki moina chapsana haidi yam phaba timing ne haidi moigi exam hek lorak pakanda da moina si cancel tawragadi kari tawni haiba kanda moigi aphaba haidi chatning ba line do haidi mana pami ba duga magi lai bakta tamam ba haitare ko akoigi haidi ruling planet to ka chanaram ba do mana hujik tagi khangaga adugi same field da chachagraga ingradi video do tat khare ziki do ado chiche kano tawrake ado mayam sigi se ai kano da ai magi Instagram si da kamaina reach out tawgo no haiba do kano do Instagram da hap khrage ko chegi sorry sigi videos de include tawroge ko chegi Insta gi page do phone number hapura ken ai Insta gi account to hap ke hanatra phone number di hapura hap kanora chegi se add tawrage
ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣꯏꯕ ꯆꯦꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯞꯄꯨꯔꯥ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯤꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯁꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯞꯁꯤꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ 10 12ꯇꯪꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯔꯤꯒꯩ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯆꯪꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯥꯏꯅꯦ ꯆꯦ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯍꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯆꯦ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯆꯤꯆꯦꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯩꯅꯣ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯎꯅꯔꯕ ꯂꯥꯛꯄꯩ ꯇꯟꯖꯥꯗꯤ ꯄꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯣꯟ ꯑꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯆꯦ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯩꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯃꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥ ꯎꯅꯕꯩ ꯇꯟꯖꯥꯁꯦ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯦ Okay, aina mayamda ngasai haigibdo adu same aingonda bagthoiniko haibadi example da aina tamak pukholakpa line duga haidi akhoi transition period ki matamda akhoi gi chanabagi line da dum singsalakpane ba du na aina sigi okal ki se hoi aisu anga oiringai digi lai thajaba lining badi am tawre du tazu aigi studies aigi career da focus tawringai da khatang laptho ubodo but akhoi gi matam adum leibane ba da aise sida singsalakpa je chahi amagi mamang degi ai dum tam na practice tawbade haure adagi aise numerology da master loire aduga atopa adudigi related aba mayam so dum ai dum tammi hedi learning se dum continuously da learning the continuous process da dum lai aduduga ai se hozi pudi kano tawbi lamfel da lai adu mayam na kano anam bana di mi sing china bani na ko ai na dum online da ni henna consultations lowe ba offline da mi khara na yum sum lecture ge face to face oina tawge ha ba kangu ko me yaura ka budi face to face tawbi aduna tagadi dum online da adum telephonic oigera WhatsApp ki through the oigera adumaina dum consultation adum lawe okay ado adudi mayam ichegi akhoi cousin gi magi details se Instagram details haijarake video do request tawbani yaraga di sak thoi pirodana ai hoji katang saksi di nungai ara hoji thaba amazu chinli oh kai de sana do saksi di kona oina uchara ge hoji ke na de dum voice se tabiro mayam success mind to ito ai gi profile da hoji thoi se saksu yam phajabane asengbu unaraga dam bodi best ne aduna ma se khara demand leibagi hai tare aduna phone da do wari sana biro saks mind to we hai se video da utli ne chiche gi dp se ai gi dp un utli ba okay ado sigi akupa marol se aina kano link the description da I attach tawra ge Instagram account do duga mayam na reach out to biraga ko ai gi su yenge ba do ai gi di lam yam chatpanina ai gi budi dum pharaga leire ko segna ado hadi thaza da baina ti isana di khange but adu isu khoi gi destiny hai ba mi gi matang chahi matang adagi pungpham adum ba mayam leidina khoi di mai tai chana bi se engna har ta ba yi kitang leithok pa thaidok pa ba ngasi di oi da chat ka do lambi se ngasi di oi do right side to thorage ka hai ba natra adugum ba kitang thaidok pa ya ba diversion ama leigani adum ko sigi mi ama gi life da dudu ne khoina hai se aduga plus ai gi di ichena khoi cousin ai gi chana ba color aigi already isana hana khange ba ina dum observe to no mindful oiraga leijaba hai tare ai je do si piron de setli gai ai di hekta ingon da phaba ma thoe hai badagi isana observe to budagi ina dum regularly practice to zaba poche nahan aigi read to matam da loina ma aseng bo ina thoglak hai tare adudagi hena su umo hena thajare aduga number ko adagi magi numit kumba adai kai no aigi ngasai profession aigi chanaba profession da aigi health issues ko health issues da kari lakpa yai kari aina precaution lawba yai habdum so hai bigre adagi aigi character personality oi haidi already aina di khangzaraga leiba potu da samaini iramba da ma yaurame hairaga da ai du dai stick to yai da na top amada mu aina explore to rudraga so haidi samjan bai tare lambi do matam manghan da bi da adu gi da mak ai gi da mak yam kana yam phaina khalle do mi atai hoje hogalaiba ai friends sing ai viewers sing se loina mak phahaninge na tram na khoi me am phahaning bai ina video nungai haning bagi u haning bagi semak pangak ta ne do na aphaba su dum ta honni
ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯆꯦꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯅꯦ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁ ꯅꯨꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯕ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟꯒꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ 500 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ 500 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩꯌꯦꯕ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯩꯔꯨꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯅꯔꯦ ꯑꯒꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯋꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯩꯔꯨꯔꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯇꯪꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯋꯦꯗ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯐꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯃꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯦꯃꯤꯗꯤꯒꯤꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯔꯦꯃꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯦꯃꯤꯗꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯄꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯆꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ Okay, okay.